Datuk Heng CK telah memberi ucapan dengan panjang lebar. So I told her, I said, it sounds like she has already started campaigning. Maybe she knows when is the election. I do not know. So this is why she... Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berbahagia Datuk Paduka Seri Roswan Mansor. Thank you so much. Would like to invite Yang Amat Berbahagia to please, yes. I haven't finished my speech. Hello? I haven't finished my speech. Alright, so sorry. I'm just saying thank you to... So sorry. I have another half an hour more. My apologies. Are you trying to tell me to stop? Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatankuasa MCWA penggal baru ini, yang saya harap mengucapkan tahniah sekali lagi dan semoga komited menggalas tanggungjawab ini. Buat para usahawan wanita sekalian, saya mengucapkan, I wish I can speak in Mandarin, but I cannot speak in Mandarin. Okay? I should have brought my son, that he should have spoken in Mandarin on my behalf. I can only speak Malay and English. I'm so sorry. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya dan be-hold dalam menerokai dan mengharungi segala cabaran dan risiko dunia perniagaan. Segala penghargaan saya tunjukkan kepada ahli jawatankuasa dan semua pihak yang telah bertungkus lumus menganjurkan majlis makan malam ini. Dan saya mendoakan kesejahteraan, keharmonian dan juga kejayaan kepada MCWA dan kesemua wanita dan ahli usahawan sekalian. Teruskanlah perjuangan bagi pembangunan diri dan negara. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat maju jaya. Okay, now you can start. I finished. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berbahagia. Minta maaf atas kesilapan tadi. Alright, so right now we'd like to invite Yang Amat Berbahagia together with Datuk Heng, Datuk Jessie.